In die nuus vanaand. President Donald Trump stel 'n invoertarief van 15% in op alle lande. En die back and close en stof van Argentinië kom in Suid-Afrika aan. Goeienaand en baie welkom by die nuus. Die president van die VSA, Donald Trump, het 'n tariefverhoging van 15% op alle invoere geplaas wat onmiddellik van krag is. Dit volg nadat die Amerikaanse Hooggeregshof die sogenaamde 10% Trump-tariewe tersyde gestel het. Trump het die hof se beslissing nagegaan, waarna hy besluit het op 'n sosiale media dit bekend te maak. Trump het aanvanklik gesê hy gaan 'n globale tarief van 10% vir 150 dae instel om sommige van sy noodheffings te vervang wat deur die hof tersyde gestel is, maar hy het dit tot 15% verhoog. Suid-Afrika se eerste besending back and close en stof het vanmiddag by die OR Tambo internasionale lughawe in Kempton Park aan die Gautengse Oosrand aangekom. Die 1 miljoen enstofdosisse het vanaf Argentinië afgekom, terwyl nog 5 miljoen eenhede in die komende paar weke verwag word. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê dosisse van Turkye en Botswana sal ook verkry word, terwyl plaaslike produksie bespoedig word. Uitbreking het rooi vleis en suiwelpryse die hoogte laat inskiet. Die plaaslike ekonomie het meer as 2,6 miljard rand in uitvoer en produksieverliese aangeteken. We know that many of you have suffered tremendously over the last weeks and months, but we now have the tools that we need to make sure that our strategy of turning South Africa into a country that can regain its status as an FMD country is here. Die besending en stof sal deur onderste poort biologiese produkte na die provinsies versprei word. Provinsies wat die hardste getref is, sal eers die enstof ontvang. KwaZulu-Natal, the Free State, and the Northwest Province, and to some degree in Mpumalanga. So they will get the bulk of this, but every province will be receiving something out of this first batch here to enable us to begin to break the back of the virus going forward. How it will be distributed, the ministerial task team, together with Dr. Mogajani and others, have developed a heat map for the country where every municipal boundary has been broken up into a primary, secondary or tertiary classification. Obviously the primary sectors are where the disease is at its most virulent and it is spreading the fastest. So those primary areas will be focused. We have a strategy for dairies and a strategy for feedlots, but also at the same time a strategy for communal areas. Die Landboudepartement se 10 jaar lange strategie om bekkenklouseer uit te wis, fokus op inenting in hoë risikosones totdat die gebiede 'n bekkenklouseer vrye status ontvang. Action SA se president, Herman Mashaba, is benoem as die party se burgemeesterskandidaat vir die Johannesburgse metro. Die aankondiging is vandag by die Orlando gemeenskapsaal in Soweto gemaak. Mashaba was Johannesburg se burgemeester tussen 2016 en 2019 toe hy lid van die DA was. It's in a fight for its future. I'm stepping back into the ring to take back our city. Not for spectacle, not for drama, but because this city needs a fighter who knows what it takes to win. Net hierna kyk ons na die sportnuus, bly ingeskakel. Die Proteas se hoofafrigter, Shukri Conrad, sy span se wedstryd môre aand teen Indië is sover die grootste van sy veldtog by vanjaar se T20 Wêreldbeker toernooi. Die twee spanne gaan kragte meet in Ahmedabad in hul eerste wedstryd in die Super 8 fase van die toernooi. Conrad sê die Proteas wil die druk op Indië om voor sy tuiskade te presteer, uitbuit en vroeg toeslaan. And if we can put them under early pressure, yes, who knows, but they've still got a wonderful side. Their bowling attack obviously centers around Bumrah and Chakravarti. Their batting lineup, they love hitting sixes. They love putting you under pressure from the first ball. And if we can strike a few early blows with the ball and similarly withstand an early onslaught with the bat, then that will go a long way to giving us the right result. Die eerste wedstryd van die Super 8 fase van die IRK Mans T20 Wêreldbeker
is laat vaar te wyte aan swaar reën. Nieu-Seeland en Pakistan sou mekaar vandag die stryd aansê in Colombo, Sri Lanka. Pakistan speel nou Dinsdag teen Engeland en die Swartpette sal Sri Lanka Woensdag die stryd in Colombo aansê. En dit is dan al vir vanaand. Ons is môre aand weer terug om 6:30. Totsiens.